Bluit da ka kong amparin lingdo say ke NPP banyakun ya ka MP election napo Shillong constituency. Ngip tiang sobai pi ki parlok ki baju ngotunat ban pet ya ka channel Ukasi TV. Ha pedeng gajingnya kini tiket MP na ke NPP jong ki babun ba. Na uba et Shampliang, sya uba jot. Bat na uba jot, sya uba dasakiat. Na uba dasakiat, sya ka kong amparin lingdo. Hadin balapak kerteng jong ka kong amparin lingdo. Sya u presiden jong ke NPP. U presiden jong ke NPP. Ula ai ya ka tiket ban yang MP ya ka kong amparin lingdo. Ngila ru ban ong. Bahu ne usnam ban wan. Bangin seyok ban jit ya ka MP election. Ka NPP kala ai tiket ya arngut ki kentai kata ka kong amparin lingdo. Bat ka kong Agatha Sangma. Ka kong amparin lingdo kanya kun napo Shillong constituency. Bat ka Agatha Sangma kanya kun napo Tura constituency. Menta kasngi State Presiden jong ke NPP kata ubak Prestun Tengsong ula penbena ya ka kerteng jong kita ki kertong banyakun lane ban yang hakane ka MP election na ka tiket jong ke NPP karai ka de ke jong pi ki pajba lapis ngode ban penkela lane ban penek da uju hakane ka MP ke Bansawan komban su penkenmau ubak Winston Pala ubade na ka Congress Party ulabat kum UMP jong ka Shillong constituency menta lalai tem kata kalong khat san snem